Thandela yo tetshela u isa maḓi mivhunduni yo fhambanaho kha ḽa Botlokwa vhupo ho oma nahone mvula ito na zwezwo nga murahu tshifhinga. Thandela yo vha tshi ḓo vha i shothodzo kha vhadzulapo fhedzi na zwino vha tshi vha homelwa. Our project start from 2016 until today. Nothing is happening. So it did do this another small machine to provide the water. That machine is making the whole day 5 liters. And our village is very big. It can't qualify 5 liters. Even one house, it can't qualify 5 liters for that water. So when I ask him where's the money, he say no, we got the left 3 million, we have 3 million and then we can finish the project. After 1 month, that 3 million is gone. We don't have that 3 million. So I say no, we must wait the budget. Vhadzulapo vha to renga maḓi zwivhidza masheleni a rannda dza maḓana a sumbe u ḓadza thanga I fanaho na iyi. Tšhaba se alla ka metsi ba re tshepisitse ba re tshwanetse re khumane dilori di ete di re tšhelela metsi. Re biditše setšhaba re bontšhitše setšhaba gore lena le setšhaba le tlo khumana metsi ka Labone le Labotlhano le jo ka moka tsona di a diega. Vha masipala wa tshitiriki tsha Capricorn vha ri zwiito zwa u tswa na u tshinyadza ndi zwone zwi khou lengisa u shuma Thandela. Vha ri transformer yo bomba maḓi yo tshinyadzwa lwa tshivhalo. Lutendo Bobodi ya SABC News, Botlokwa.